wapi si ngombwa mvuge yose man. Uzi ikintu twigira izina rimwe. Nzazana bill tubutaha ndirebe. Eh? Nzazana bill. Tirimeshi rindi? Oya, nzazana bill ndirebereho nzahita ndivuga ubutaha. None uzozana amazina yawe kuri birete? Okay, naribireka ndivuge. Nitwa Rubyutsa Ngiriyoni. Iyo ni izina ryiza mwana. Sorry cyane. Muri kuza. Ahubwo nimba wagerageje kureba kijya kiganiro nakoreye kuri Kibinda. Man, biriya ahubwo nukuvuga ngo nanihenze mwo nk'umukomeje nyine. Urumva? Nari nibaza ngo ndi muri scene kumbe ndi muri kamera za interview. Nahise nihenda nyine nsanga navuze ibitari kuvuga. Ariko ni ngombwa birakenewe man. Birakenewe. Nijeho. Kutari kuvuga se. Nje menyereye nyine mu ikanisa. Iyo umuntu ahavuga ivugira muri micro no ntiri kuvuga se. Ivugira muri bafre. Nose bafre iri. Dorengi nino kamera. Yo, what's poppin' buja gwan isho boy kabiri kane gatatu ni maestro Oji mwenyewe. Mwumva kuri mic nongeye nagarutse. Ebana iminsi myinshi tutari kubatsamo. Ariko twongeye twagarutse mu yindi mpwema, mu yindi shusho idasanzwe. Ebana. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu, imbere ya kamera yacu, imbere y'amaso yanje n'imbere y'amaso yawe uri kudukurikirana. Tubafite abasore babiri. Umwe nubwa kenshi yagarutse hano, si ubwa mbere, undi nubwa mbere. Reka batwibwire ebana, hanyuma duhite dukomereza aho. Kariba basaza. Ngo bakwita? Je banyita Boss NBKZ. Gusa niryo nikoresha tu. Ariko mu busanzwe nkoresha izina rya nyine iryo ni akazi tu. Boss NBKZ nko mubizi ndo mukomedi nyine tunkorana na Black. Gusa mu busanzwe nyine amazina y'amatazira n'ababyeyi ni Boss Nzabakiza. Baba naragiye ndare abbrevier nita Boss NBKZ. NBKZ. Yeah. Boss. Wita boss guturi kumwe na boss. Wita boss guturi kumwe na boss. Impamvu nyine nuko ari ryo abavyeyi banyise nyine tu ndavuga ati sino nari hindura tu. Naba nyine niko nagise uko nagise tu mvuga ati ndagise gutyo tu. Ahubwo nabavyeyi bari nyise ndavuga ati sino rindura no nagiza rifite insiguro nziza ibyifuzo byiza tu. Boss bisigura iki? Boss bisigura tu umukire. Uri umukire n'ubundi? Umukire? Si byinshi ndagira ariko mfite kuzobigeraho. Mfite kuzobigeraho. Urateganya kuzogera nko kubihe? Niziye nzozi zawe? Inzozi zanje. Kuko bisanzwe tundi gukora comedy. Fatikanyije naba. Gusa nyine nubwo hari ikintu kimwe umuntu usanzwe mu buzima nyine akora, ariko akaba ategereje yuko akavuga ati ndi gukora kano kazumuzarira kino na kino. Ntegereje nyine tu ni byinshi ntegereje kuzokora mu buzima. Rugero nkunze kuririmba tu. Abantu benshi kurikirana indirimbo sana ndafana nk'abandi nyine nizo zitegereje kuzogeraho sana. Sawa, reka turaje turabyinjiramo neza fresh. Dukubitira uwo muniga ku ruhande nawe ka mic. Nijeho. Kutari kuvuga se. Nje menyereye nyine mu ikanisa. Iyo umuntu ahavuga ivugira muri micro no ntiri kuvuga se. Ivugira muri bafre. Nose bafre iri. Dorengi nino kamera. Okay. Yo wa mapyusha boy Mr Black musore mwe kumubumba atigerananirwa n'umunsi wa rimwe nkuko mwari mumenyereye ni wa musore wanyu Black atigerananirwa nkabanagarutse kuri screen zanyu kuri Maestro TV. Maestro kabiri kane gatatu. Ya man. Wabivugiye bamaze nivyo. Ese we muri kumwe wigeze wumva yivuga? Uyivuze wumvise? Amazina ni Black. Oya barabizi no. Nababa bari kusubizamwo kandi babizi. Ni ubwa kabiri nkoresheje kuri Maestro, sibyo? No narabivuze.
ariko reka nsubiremo nari amazina naho n'abavyeyi nitwa Rubyutsa, amazina y'imihanda ni Black. None se tubwira Rubyutsa uvugira izina rimwe Rubyo? Wapi si ngombwa mvuge yose man. Usikintu twigira izina rimwe. Nzazana bill tubutaha ndirebe. Nzazana bill. Tirimeshirindi. Oya, nzazana bill ndirebereho nzahita ndivuga ubutaha. None se uzozana amazina yawe kuri birete? Okay, nari bireka ndivuge. Nitwa Rubyutsa Ngiriyoni. Iryo ni izina ryiza man. Sorry cyane. Iryo ni izina ryiza muri gakondo yacu. Usibye nyine uguzushika mu gisagara ukihindura kigira nyine nk'umuntu nyine utabaye na za ruguru hari iwacu kandi tuba tuhafana bya danje. Rero amazina yanje ni Rubyutsa Ngiriyoni, amazina y'imihanda ni Black. Ni Black? Yeah man. Uyu munsi je ndakoresha Ngiriyoni. Oya. Abafana ndi barize. Uyu munsi bararimenye. Cyumvikana. Aho mba ni barize. Naho bantu bazi ko witwa Ngiriyoni? Wapi? Kubera iki batazi? Nyine school. Kubera iki batakuzi Ngiriyo? Iryo zina ni mail arizi na muzehe nawo tuvukana na family. Niba bazi ko witwa na school ahandi hose muri quartier nani ryo bazi nani ryo bamenye usibye ko menya ibanga kuri kamera. Bivuze ngo menya amavuta. Wapi? Sinashaka ko nyine muri quartier bori menya ariko bari menye naryo ni iryanje sinoryanga. Yamana. Naringize ngo uraryanze. Wapi? Tuze kurikuramo. Nibyo. Wapi ahubwo koresha bracket tukoresha bracket niryo bazi. Koresha bracket nari. Bivuze ngo uri proud n'ubu Black bwawe. Yeah man. Kweli. Yeah. Black Comedy. Itsinda rikuru riri mu gisagara ca Bujumbura irikora comedy. Akabure we CEO. Siko bimeze? Yeah. Niwe CEO. Bisa nkavyo. Bisa. Bivanye n'ibikoko. Tari proud yabyo man. Wapi? Wapi ndi proud man. Proud? Yabyo. Ko warashinze Black Comedy. Nkuko twagurukanye na genge yanje nyine birimwo tu. Yeah, Ngiriyoni Mr. Black. Ako kazina kabisa niko. Ngiriyo. Yeah. None ariko mani mbabarira kabisa. Babaye wakoresha Black ndio ryoroshe. Oya Ngiriyoni ni jore yari nyorohe. Usitara mu kanwa Ngiriyoni. Twumva ko usitara. Ngiriyoni yo sitara. Okay, igituma ndashaka yuko mwori nyita nitirana na muzehe. Papa wawe? Yeah. None hari kibazo. Muzehe no umuntu nuba n'abashaka nyine yuko nguma numva izina riri kuvugwa ku mihanda nki. Wow. Ubushaka kumwubahisha nyine izina ryiwe ntirije mu. Nibyo. Yeah, ariko ntaco bitwaye. Turakoresha Black n'ibiducika dukoresha Ngiriyoni. Ntari baho bibacitseho ni fresh. Biducitse ni fresh. So Black iminsi myinshi wa byatari kweli ko wabuze niki? Oya byari ngombwa ariko ubu nyine birimo. Byari ngombwa ko mubura? Bivuze ngo wabikoze ubishaka? Bivanye n'ibihe twari turimo. Ibihe bihe? Urabona yuko tutari duherutse kurekura ibikorwa. Ariko ubu nyine tugiye kubizana nyine taninga risigaye. Tugiye kubizana cyane kandi ni nayo mpamvu twaje kuri kamera. Tunabasaba yuko nyine botegereza ibikorwa nyine biri kuza vuba. Kuko twari twahagaritse. Ya mwari mwahagaritse niyo mpamvu nari nkoje ati none ko mwabuze team ya Black Comedy ko mwahagaritse byagenze bite? Mwahuye n'ikihe kibazo kugira ngo timukomeze kudutamo? Twanagushakisha ngo tubwire ukadukwepa ukaducenga. Abastare gasinze ukuntu byagenze. Mwabaye gute? Iyo y'ubustari ryo ni karyo ariko
ni nkaryo noneho rigiye kuza n'amavuta menshi nase nturi nta mugaro uburimwe nta mugaro uburimwe pe rero ni ukuvuga ngo twari twahuye n'ikibazo nyine hari icyuma twakoreshaga cyari cyagize esheki. Icyuma mwakoreshaga cyari cyagize esheki nyine komeza nyine cyari cyagize esheki cyari cyapfuye kandi biba ngombwa yuko tuhita tunakiheba nta nuko bari kugikora mani cyarangiritse sana kamera sorry mwihangane kubura kamera ariko ubu nyine Imana isa nk'ituzuye kandi navuga abapeti banje wayi batokora ko nari mbona nyine bari gukora ibintu za hatari reka ahubwo bakomeze bikorera kabikorera niyoga nyine ndi kubabwira nyine yuko mu minsi tugiye gukora igituma nyine twari twahagaritse nicyo nyine ibikoresho none ibikoresho byarabonetse wapi nibiraboneka none ariko vuba cyane birabashikaho bivuye kure wapi nka kurya nyine ubu utarakira ibiceri kugira nyine uhita ugihaha bivuze ngo ibiceri biri mu nzira ni nk'aho biri mu nzira nyine wapi apana nyine tuvuze yuko nyine biri mu nzira ngo bije guhaha nyine ibiboro byo muri Black Comedy gusa wapi nyine bije nko gufasha Black Comedy kuri ya level twari tugezeho subira izamukeho kandi mwongere muzamuke ndumva nyine urumva mugiye kubona igikoresho noneho mukore mwisanzuye abantu noneho babitege sana tubatangu zatanje none abantu babitegemo iki rero muri Black Comedy hari impinduka zajemo cyangwa muracyari kwakunda batwitega ibisumba bijya babo ni ibyo tu none hari impinduka zajemo muri Black Comedy ahubwo niyo zigiye kuza ntiziraza niyo zigiye kuza nazo turi kubwira abafana bacu bagende kabisa kuri Black Comedy barebe ibikorwa nyine bigiye kuza bya danje biri soba biri soba bisobanura soba nyine ni ikintu kiri fresh biri soba wasoma ndabeshe se mwana akira nawe babwire amajambo kanga kuri izo mvuze nimba nzobambeshe oya ntiyataye ngashira mic ku ntiyatubuye kimwe gusa nuko nyine zagera akanya gato nyine akaba nubesha nyine tuntu kandi yagize kubesha ndi nuko nyine bimeze ko ntiyatubuye so mutubuze uko nta kintu na kimwe yatubeshemo ko wavuze ngo azabesha nyine abesha ku tuntu turi simple nyine sakino si ikintu coroshe andi yobesha aranti yoza ngo atubeshe gikunda none abafana banyu babitegure gute abafana ukuntu mbibona ahangaha ishuri rya nahagaritse turi abanyeshuri nk'uko mubizi ni ukuvuga ngo nimba duhagaritse kwa ishuri nyine vakansi irageze ibyo tugiye gukora n'Imana ibizi tu Imana ibizi abantu nyine bakwiteganya bakavuga ati ntidugiye kubivugira aha gusa nyine tungo bazovuye ngo baravuze kuri interview ibintu bya fake batazokora nuvuga ati nibitegure tugiye kubikora nyine nkuko tubivuza aha bitara kuva mu nagatwiko tugasanzwe tugiye kubikora bitegure nuvuga ngo mu nkuminga rimwe sanga dupostinze ibintu nyine bishasha tu kandi bigenda bikurikirana nuboneka ko twiteguye tizofu busa nta mwuka nyine wo guhumekera ubusuriho none mwe ntimuzoja muri vacances kabandi bana ko mbona mukiri bato twihaye akazi ubu mwemeye gukora twemeye ibeyi no kujya yana nuvuga ngo nuguhera nka 6h jusqu'à 18h mese ko bimeze turi mu kazi muri mu bikorwa nase 18h abakiri kubona man abakiri kubona hari umva ni VIP tuza dufite n'ibintu bikari hazo hari ibintu bikari yavuze ngo ubunyine none umwaje mwiyeneje bana buri kimwe bani sokurunga ariko urunga sokurunga nyine
ibintu birare to nyine no gutwika nyine kumva nyine igikowa kirimo 18 uravye nyine ama image ararutana sanga ari kamera nyine nimba ari kamera itwika nyine 18 wakubitiramo n'undi muco bitara nawe urabiza amatara biratwika suvamo na gatwiko gasanzwe sanga nyine naho bitwika nyine bivanye na wa muco amatara makalima kari nyine tu none nka Black Comedy Team hari collabo wenda mwa mufite ku ruhande muri gutegurira abakunzi banyu collabo n'undi mu star ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se hanze y'u Burundi cyangwa se undi muntu wenda uzwi muri comedy nta birategurwa tani nivyo mushaka twobikora tu birakenewe sana aho izo birakenewe ivyo ni ibintu bikenewe ahubwo biranafasha sana nuko nyine kweri bimeze ariko Black yigeze kutubwira ati reka ako gatwiko kaba katinjiza ivyo ni ibikima muri kuza ahubwo nimba wagerageje kureba kijya kiganiro nakoreye kuri Kibinda Eman biriya ahubwo nukuvuga ngo nanihenze mwo nk'umukomeje nyine urumva nibaza ngo ndi muri scene kumbe ndi muri kamera za interview nahise nihenda nyine nsanga navuze ibitari kuvuga ariko ni ngombwa birakenewe man birakenewe nibyo kabisa buriya iyo mukoze collabo n'abandi bantu hari izindi mbaraga bizana kuri wowe nawe biragufasha cyane kabisa. So Black hari impinduka ziri muri Black Comedy nyine, hari abandi bantu bashasha wazanyemo cyangwe niba abandi gusa nyine basanzwe babona, hari abandi uteganya kuzanamo, ni gute? Duha amakuru yo muri Black Comedy. So nukuvuga muri Black Comedy ni groupe yisangije kandi tutumve ko ubu nyine ho kuyongeramwo wundi ariko hari iyindi genge ku ruhande tugiye kubwira genge ku ruhande tugiye kubwira ijanye n'ivy'imico naje ndimo ubwo ndibaza nawe ituzumva nice ko mutamshizemo ko mutambwiye abakobwa b'abamambre bazaba barimwo abakobwa b'abamambre bazaba barimwo n'abajeni yaco ni ikintu ciza cyane ndagishigikiye sana 100% kaza kuko nari nifite kubikora nyine kubera impamvu zibihe ariko ico kintu ni ciza no gikora tukuri inyuma cyane kandi nikikunanira uzotubwira pe nibzangu uzotubwira ticopfa kwanga wapi ndicokwanga kubera iki bisaba twitange gusa ni ukwitanga mushano n'ubwitange bwinshi kabisa. So umusa none inzozi za Black Comedy mushaka kuzigeza he? Black Comedy mushaka kiva ku ruhe rugero ikagera he, igakora ibihe bikorwa muri societe, muri ntuza yanyu hose? Mukene ko Black Comedy iba nka Black Comedy imeze gute? Mushaka kuyigira gute? Black Comedy ni ukuvuga ngo twayitanga ikiri hasi ariko ubu nyine igeze ku rugero rutari rutoya. Icyo twifuriza kuri Black Comedy dushaka no kuzagiraho nuko urubyiruko nyine nago ruzahagarara kubera Black Comedy, rurebeye kuri Black Comedy nago rugatangira nyine nk'ibyo Black Comedy isanzwe ikora. Mbese natwe tukifuza nyine ko tuzashika ku rugero nyine rushimishije rwa danje ibihugu nyine bigiye bitandukanye nyine bikatumenya bikabamenya nibyo twifuza. ni byiza kabisa. None Black Comedy team kubera iki iyo muri kureba hano hanze, kubera iki mutagenda mufata izindi impano z'abandi bapeti batoya bakora comedy badafite aho babarizwe ngo mubazane muri timu yanyu? Muri timu yacu so nukuvuga natwe turatishakisha mani nabidanje turashikaho ariko navyo turateganya nyine yuko navuzobamo navyo bizoza. None mwebwe mugerageje kureba murabona habura iki kugira ngo hano hongere habe timu z'abakinyi ba comedy muri twebwe? Mubona habura iki? Ikibura si ikibura navuga ko ari ivyumviro gusa mani, kuko benshi wagira ngo nta n'ibyo baba barimwo baba bishaka se. Usibye ko nyine twihagurukiye twe ku bwacu.
ni nayo mpamvu nyine navuze nyine nshaka ko urundi rubyiruko nyine rwatwigana ibyo dusanzwe dukora, dushaka kuzakora kugeza aho urubyiruko nyine natwe rukora ibyo dusanzwe dukora. Yego Mr. wowe ubona ari ikihe kintu gituma hano hatabaho abandi bakomediya cyangwa se izindi mpano ziza ngo zikore? wowe ubona ni ikihe kintu kibura? Reka gushira mikrofone ku nirebeyeho jewe novuga ko kuvangira iyo mind nyine nuko nabonye ibindi bikoko. Nabonye Black bakora ndavuga ati ahantu nano hinjira to ino game nkayitangira. Yego yataragira ahantu kuko nyine rwatari nk'ugwigeze ubu nyine. Ndavuga ati reka nanje basange dukorane. Yego ubwo negereye umuntu hano nyine turabiganiraho kubyineza nyine tubagana na team to nyine nandinjira. Urumva nimba abandi bapeti bashaka kubyinjira cyase abandi bose bari bo bose biravana mind zabo. Buri muntu no gushaka ibyiyo. Hari igihe ugenda ukabwira umuntu ati waje tugakora comedy agahita abona nkaho uri kumujene cyase biravana akakugabona nkaho ushatse kumwinjira mu buzima. Ese kubonye imbere comedy mbese ugasa n'umuntu umwinjiriye mu gihe atabishaka. Yego ariko nimba ari umuntu wese ushaka kubyinjira ni mind ziwe kwegera agatanga nkatimu cyase akavuga ati reka ngende nibande kuri Black. Buke buke iterambere kumariza gake gake ko no bivuga ya nuko. Reka twihutishe kubera impamvu z'umwanya. Ubutaha muzaza none nkeneye ko muzaza muri timu yose ko mwari mwabitwemereye ubushize. Nacho bitwa oyizana twabaza ninde president vice yuri behind camera niwe vice president secretary cha secretary yasigaye cyangwa ndanzego murubaka. Twarazubatse ibintu ndivyo nta kintu gikura nta mategeko arimo. Ngo Black ngo yabashiriye amategeko kabisa ngiriyoni yarababwiye ati jewe ngomba nuko bimeze nk'amategeko 3 yabahaye nayahe muzi azabagora. Nuko icara nga chef nakavuga ati mu gihe tuvuze tugiye gushimwa n'umugambi muri Black direct bitabibo batukavuga ati tugende tuje gutigita kagiye nuko nyine tu ni nka umugambi mukuru twavuga ati nuko agiye kuvuga ati ndafata no mwanzuro dukore guke tucira ngati mu tukabiganiraho nyine akavuga ati cyagaciye basi tugira Yesu twese tukwakwanya reke mu kujya n'ingitegeko rikomeye kugira ngo igikorwa cyacu kigere kure. Nyine bavuga ati reka dupange dukore no plan nike muko numva ko azobyara kino na kino kivuke muri twebwe. Yego nizere ko mutanga n'umusanzu. Nizere ko mutanga n'umusanzu. Turawinjiza mama murawutanga. Ninde ubabikira kina baba kijana mdogo pale Welka tari Black comedy week Black nyine tu nuvuga ko ni nk'abantu bahurije hamwe. Directeur umva iwe aragenzura Black aragenzura akavuga ati man waravuga ati n'umutipe arabireba akaba ari nawe director mbese niko no bivuga. Director ni ng'uranyuma Elise niko bamwita yakoresha izina rya Ibebigre inde Ibebigre we director baby are you okay? Nuko biba bimeze man. Urumva akora akazi gakomeye director umubitsi urumva ni umuntu akomeye nyine muri Black nani ko twoye nibo bakorera zira boro zanyu zose editing byose directing biba birimo. Umuntu w'umugabo kabisa. Urumva arara amajoro kimwe nuko nawe twiwe dutigituko nuko yabimeze man. None nk'abantu bashaka kubashigikira hano kuri ni Maestro bo bashigikira gute? Bo bashigikira iki? Nukenera ko babafasha iki? Cyo nico rero abantu bifuza kudushigikira. Yego Premier twifuza nyine yuko icyambere dushaka commentaire nziza nyine zitwubaka. Commentaire nyine nziza zitwubaka. Yego icya kabiri turacyakeneye ubufasha nyine bugiye butandukanye nabo baba babibona. Kibiki kiki
so ni ukuvuga ngo hariho nyine biba bikenewe ku ruhande nko muri shooting for example oya reka ndeke kubivuga, so reka tugende kuri iki none. For example ntawovuga ngo reka aba peti mbatera inkunga mbaka mashini twokanga ngo tugana kuri nimero zacu nk'umushefu. Sasa nimero zanje kode kwanza y'igihugu, manza kuvuga kode kwanza y'igihugu. Kode y'igihugu ni plus 257 nimero 65 80 36 41. aho byo babikemutse kwera bakabavugisha bakatuvugisha. Ni byinshi mani tuba dukeneye, sina ngombwa tube tubivuga. Oya hari igihe mushobora kubivuga hano umuntu mwakitora akavuga ati cyo ndagishoboye no gikora. Ego okay. Icambere nka trepied kamera iyo tugiye kubibona ariko trepied nayo dufite. Icya kabiri lens nziza zodufasha. Ni nk'ibyo urebye n'ibyo trepied na lens. So guys mubafashe bano baniga biterera imbere kuko nabo bakeneye kuvaho aho bari bakagira aho bagera. Siko bimeze se? Yeah man. Amafaranga ntayo mushaka. N'amafaranga si ayo mafaranga gayo dufasha no muri shoot. Kangahe? Kangahe? Ayo wawe ufite yose no woterera kwe. Ayo wawe ufite yose. Ifoga ya pe. Sawa. So guys reka utaha tuzabagarure tukore ikiganiro nyine cyihuse kimeze fresh kirimo bose kuko uyu munsi nyine urabona n'ikirere ntago gishimishije, ntago kimeze neza kabisa. Reka tuzaza utaha dukore noneho hasha cyane nyine timu yose ngo mbanze ndebe imyifatire ya timu yose. Timu yose ihari ariko muzantumire muri gushutinga ndebe kuri sete ntari bitwabamenyesha twabamenyesha ntari nje nshaka kuzaza, ntago zazanje gukora tunzazanje kureba ibikorwa byanyu ko nje nkunda gusapotinga sana, zaza mba supporting mbarebere. Ntacyo bitwaye man, ntacyo bitwaye. So hari ikintu mwifuza kugeza ku bakunzi banyu cyangwa se bandi bantu muri kano kanya turangize? Nshuti bavandimwe mugende mushigikire Black Comedy uko musanzwe mushigikira n'andi macano yose. Yego channel yacu yitwa Black Comedy. Bakosore nyine gakeya kuko hariho benshi bakomeza kumbwira ngo nayo turi kubona baba bumva mu izina Black kumbe hariho Y kuri Black. Washiraho yo Y nyine gahita hashiraho comedy bahita bazana wanyawe oji timu nyayo mugakora subscribe n'ibindi byose bikenewe nyine murabizi nkuko mubiturusha nabamukoze cyane. Imana ibaze umugisha. So niga reka tuzobonana ubutaha noneho mugarukanye n'aba bantuze bose. Birimo wana umukomediye mukuru namumvise. Wowe ushinzwe iki muri Black Comedy? nje ndum tuzi ibyo ushinzwe. Oya sinzi ari igihe benshi honde yagene bivanye ngo n'ukuntu naganiriye bahita bavuga ati uno type nafite ikintu kibidanje byo tunda umukinnyi nkaba ndifite kuri ya Black sana tukaba turabajyana tuzatari na Black gusa mu bintu nyine byo kuva ngo urwego igiti muri team dumye nk'abandi tubakinyi gifite mwenyewe gusa gifite gicana twicaranye je nyine nta kintu cyatari nk'ubushuti dufitanye hano norinda tukiba inshuti tugakorana biramaze nuko kabisa. Yo ngahe nawe ugira kanura usoreza aho ubwira abantu. Nije boss kandi ngira mbabwire rero nshaka kubasaba mugende mu supporting kuri Black Comedy, kuri share, subscribe, comment byose mu mare kandi mane sigaye mbona nyine ibintu biri kugenda fresh none mugende murushirizeho sana. Yego safi.
asante niga zacu mugende mukore subscribe kuri 2 ni Maestro ndetse na Black Comedy ntimubibagirwe mugende mukandeho aba n'abana banyu aba n'abana b'igihugu aba n'abana banyu bacu aba ni ba petit frère bacu nge uvuga ni ba grand frère kuri nje ariko siko bimeze ni batoya kuri nje siko bimeze ariko nyine muri cya cyubahiro cyanyu bagende babashigikire babakandire so naho bitaha ciao ciao turi kumwe Imana ikomeze baturebere cyoroshe see you